Tribunal Constitucional iskaykaq sala audiencia pública virtual ukuntakama hisp'ikachisqa hinaspa chunka pichqa votukunata constitucional hatipaypi saqikusqa. Kaykunam suyunchikpi llaqta ukukunamanta hamusqa. Iskay patapim hisp'ichisqaku kay apachikuyta. Ñawpaq kaqmi hallarisqa isqunpacha kimsa chunka tulmi punchawta. Chaypim iskaykaq sala ordinaria nisqanchikta kamachisqa magistrado Augusto Ferrero Costa. Wakin magistrado kunapiwan tupaykuspanku paykunam Ernesto Blume Fortini hinallataq José Luis Sardón de Taboada. Pusaq habeas data hatipayta, iskay amparo hatipayta hinallataq huk cumplimiento hatipayta potanankupaq saqikusqaku. Iskay pata hatiqninñataqmi hallarisqan 12 punchawta. Kay iskaykaq sala huñunasqapim kamachisqa Marianela Ledesma Narváez. Wakin magistradokunapiwan. Paykunam Ferrero Costa, hinallataq Blume Fortini. Kay huñunakuypiñataq huk amparo hatipayta botanapaq hipaykusqa. Hatiqninmanñataq huñunakurusqaku umalliq magistrada Ledesma Narváez. Hinallataq magistradukuna Blume Fortini, Sardón de Taboadapas. Abogadukunapa willakuyninkunata uyariykuspam. Iskay amparo hatipaykunata hinallataq huk habeas data botanapaq hipaykachisqaku.